Oke guys, borong durian. Borong durian. Oke. Oke, baik. Borong Tanta. Borong. Woi, terlihat pesan durian. Berapa kilo? Siapa yang mau pesan durian? Bisa dicoba deh. Bisa dicoba tuh. Tay milanali, tay rambutan nih. Masalah mo rambutan nih. Ini sayang Mbak. Oke, borong. Ketemu lagi borong. Bisa dicoba tuh. Bisa dicoba, bisa. Yang mana bisa dicoba? Coba dari kuda polilis. Balok. Oke, polilis nih. Murah. Ada mie duku. Ada mie duku. Oh, ada mie duku. Ada mie duku. Oke, ada mie duku. Oke, sipiran dulu. Durian. Sipiran. 10.000 sekilo. 10.000 1 kilo. Yo, yang ini 35. Mana 35? Ini. Yang itu sana, yang besar. Ini. Tidak tahu ini. Kan suruh kering-kering. Nah, Sudah kering-kering ini. kering-kering lah, no kamu tiang deh. Woi, kamu lo tahem boy. Atau raketo na kandi. Oke, guys. Serbu. Nah, borong to kamu teh, guys. 40 tende oh bisa 300 teh talu talaga 100 oh. Sipiro to misa teraja. Banara. Gagis teh. Ya ke susina teh 60 sina teh. 60. Ya tende si 50 teh na tende oh. 50 to. Tende talun na 100 oh. Talun 100 to. Alami Amarale daripada iya, di daripada jauh nah ya teh anu tumang kali nih ya tonde teh me. Oh, tabung kalian. Iya. Bisa kan dicoba teh ya. Ini jauh ampun na tuh. Oh. Langsatnya, tanya itu durian 10.000 bisa Iya, durian lopo. Lopo apa tuh? Lopo durian. Lopo durian. Sangat lopo. Alah. Oke, guys. Wah, Durian otong guys. Otong, tadi ada lopo. Lupa apa? Oke, borong itu. Oke, Rama. Wah, ada boroto kamu na donopi eh. Oke, borongi guys. Ya. Borongi guys. Borongi. Oke, duriannya. Oke, weh. Oke. Masuk di videonya Om Bah. Halo. Segar sekali rambutnya. Mana? Halo. Rambutan apa namanya ini? Halo guys, rambutan apa namanya? Rambutan lengkeng. Iya, rambutan lengkeng. Oke. Ini apa namanya ini? Kalau itu manggis itu manggis. Oke, manggis, rasa pisang. Tapi Belanda itu kata Belanda. Tetapi Belanda. Oke, baik. Wah, mobil trek. Ompit namanya ini. Ompit. Oke, segar. Oke, borong. Oke, borong itu kan yuk. Yuk, 10.000 Ji. Ada miduku. Ada miduku. Oke guys, weh. Nah, tongan di bosku. Wah. Karem ko mangalya, oi. Oi. Meron siya mo ite, kailangan sulit itu daripada orang tepo. Ya na, orang tepo berakin te, masuli siapa ya? Masuli siapa ini te, beramu kira orang tepo. Ini te, masuli siapa? Nah.
Oke guys. Woi, halo bosku. Oi, Baralinal ite. Anu durian hindi may na. Oh, di peron ka, di tekar ka. Hindi peron tayo tomate kan di may. Oh. Hindi may na alam mo na o. Woi, wah, Si 50 ribu bening kamera apa Si 50 bisa atur aja. Alah. Weh. Si 50 teh sampai. Si 50-an kan? Oke, alamat durian satu biji. Oke, ini masuk buat. Salah aku kilo gini guys kayak. Kapote. Oh, Kapote. Dengan ni. si pira tuh? Baran na tiro. Oh, 50 ya. 50. Nah, Ito ba ben pili ng pulo na tatalagaan nan nito. Oke, ada warung sultan. Hindi pa napadala namin sa 50. Woi, asing nih, woi, deh. Kita pulang makam. Woi, doling gue, woi, deh. 50,000 saja 50 saja 9. Atina mo na lang duduk itu. Dan atin na nagsilangan ka. Tatay ka durian ni durian minasa. Aduk. Oh, pajak si bisa aduk itu. Marami ito. Iya. Pajak si bisa aduk. Daripada lang kamu. Apa ito? Ano na sila ko may kadong pulo konde. 20. Kan lihat aleram ba na kwa? Apa tuh? Bisa kan dicoba tuh durian deh. Oh, aduh apa? kata Pastina. Kata Pastina deh. Di perlu apa? Mbak alam ini. Iya. Oke, Rudi, borong Rudi. Wah, makinan kata Rudi. Makinan. Wah, makinan kulit Rudi. Wah. Borong to kamu guys. Tuh. Mamir ka tuh. Mami sekala. Matamir. Oke. Halo, kasih. Oke, halo. Jangan lupa datang di sini, guys. Wah. Siapa orang kali tanya buka sepir ya? Woi, bonus dari sepir ya, woi. Dua tempatnya tante. Tata, bonusnya sepir. Hah? Dikasih dua tempatnya. 20. 20-nya juga kita. Bonusnya ke sepir 1 kilo. Kedua lebih sih. Oke, guys. Tanah lah din ah. Bukan langsung yang mana? Oke, langsung 20 sabu. Ya, kita coba, guys. Malah kayak ini. Coba Kita sih guys. Coba 1 kilo. Di awal coba begini. Abang saya nih, Pan. Si 25 sayang yang itu, besarnya yang segar. Iya, biru di lano. Umbar kami itu loh. Kalau tepo sampai ku. Tepo manai. Oh, tikala. Oh, tikala. Yo, pang apa? Lempe. Yo, lempe. Negeri di atas sawan. Oh, oke, baik. Ya. Tarik lang sa dulu. Wah, tayo lang sa. Oh, dito manimin tabi. Oke. Wala ko tumalus na. Yo. Oh, torang galas ya tuh. Yo. Dito ko tiki babaw sa bata. Dito ko to. Halo guys, weh, durian ka tuh guys. May biratuan niya om. Kasih lagi di sini. 20 lagi. Iya, sabar dulu. Mbara bonus na sa piri. Bonus tapi nanti di. Coba. Coba. Ya mau coba saya guys. Oke. Gimana meninggal? Oke, sudu. Ya, apa itu? 35 itu. Si sudu do meninggal Mbak. Ini di kita ini. Ingat coba kami dicoba pakai. Mbak ketua do meninggal. Ketua lah deh. Oh, masya Allah sendiri itu. Murahnya durian, murah sekali. Coba no. Oh, habis. Weh. Mau sapu, ada. Ini kita 20. Uang berapa uang tak? Apa kayak ini durian katanya? Apa teh bu? Rambutan mana? Oh, Rambutan dapat mana? durian deh. Oh iya, sabar rambutan. Orang asli. Rambutan mana? 35. Oke, borong. Besar sekali. Boleh berapa itu bu? Berapa Jangan tanya dikasih itu? masuk ke kamera.
Berapa harganya itu? Besok tuh. Apa? Besok. Mesuk. Ya. Asal. Mesuk Pak Luna. Nah, mantap. Weh, baku rebut nih orang ini. Weh, habis. Kurang tahu itu Pindah-pindah tuh. Woi, kasih lagi. Mana Wah, supir? apa ini? Mobil rayong. Oke, Tonangkalan katanya. Ah, nalah. Oke, Bangga bosku, ko. iyo. Nah, wah, ada boroto untuk teraya teknik. Wah. Udah liulang sana. Oke, Alex. Di sampingmu saya. Oke, baik. Si bir atau durian? Si 50 satu telaja. 50 satu telaja. Duriannya murah. Wah. Mantap. Durian. Iya, lihat di daerah Soroi. Anu ko rin durian. Ya, yang mau titip durian silakan sama Si bir Linggo. Oke, si Ada 2 kilo, 25 langsat. Soroi ini tidak buka menine. Hindi lang sa dukong ko, baja lang kami dong pulot tayo. Di ko budaliw lang sa akilan lu. Mga berulang salah tindak na. Oke, na TV. Oke, jaman. Oke, borong itu buah mesti. Oke, baik. Malaki bonus gambar itu bonus sa piri. Oh, demo Demo na ba? Demo. Oke, guys. Oke, kurang semangat. Oke, Bu. Saya mau sama. manis. Oke. Leon. Oke, baik. Iyo, kurang semangat. Kabalong ko to na kumagandong kalangan to do para Iya, biasa kami ketira. Iya, kan. Oke, budak warga pengalih tayo to tikala yung. Suwaja anak ko. Tikala te. Tikala na suwayong te. To lampio. Sila ka kurang semangat.